Malo e lau maria ho ei. Ta malo e lelei e tonga honu kotoa. O ku tau kau whataha. I he hoa koe ni. Te amo toke tā mapa puloka. Mei he waa whakarelei ata mai ko ia. Ai whare mahaki vaiola i tonga ni. O ko tata lelei a mapa puloka. Toke tā mapa puloka i he hoa koe ni. Ko au MC Lika. Te tā whakatala noa ki he tau mua ko ia ngahi makatuunga. Hano o mai hatoko taha o ku uesia whakaata mai ki he tawhaaki ko ia o ku ke tokanga i mapa toke tā i he ngahi ahoni. Ko ia i hau mo tau kahinga o kou tai lelei ko toki motoru he haua koe ni ko e whakawhe e awhe mai pia ke share te polokalama ko ia o e whiawhini lava ke mau tonu ai ngahi makatu unga o ku lava ai ke whie mau ai e he kakai e whonua aki nau tolu o ku iai ha whahinga uesia whakaata mai e lava o tokoni ai toke tā mapa puloka ki aki nau tolu pia moe waa ko ia whakalelei ata mai me he whare mahaki vaiola. Whainga maari koe ni te o hanga pe o tukuange ki a mapa puloka ke ni hanga o veteki mai koe hahanga hi makatu unga o ku lava ke ni hanga ai o tokanga i kina ha toko taha o ku hame ai ha whahinga paloparema tau pehepe tau puloka paloparema whakaata mai. Koe ngahe koe tawhaaki au ku ke malo hinga pe au waiho iloma kehe ki ai me he waa koe ia me i whare maha. Maro pito i chirika ko fie mo tuani ko hinga ko programa ko ni TV ka mai pio mai te mai. Koe. Yo mo ke ia fie mai apin ko fie pito hina tau skamata mai pe fo mahanga mai na ki muat. Koe. Fa fa puringat ko ni ko mo to e lava mai ko ni fie mo tuani. Ka kon mo ni ko te fie fara mo tuani ko nga fo ko nga ko ni ko me huta u ko social media Facebook ka mo me ko ia. He ke ta ko ta off ta ke rea fa nga me. Ka tem ko ere ko ha me ku fihala ki kai ke moni kai ere ba we sia ko ke makala e kai o fe kau aki pe mo yanga ko e manga ko ko lagi me abe to ke mahino kai ko tope I mama ni ko tope o ga fare be ka to fare fare mai I mama ni ko tope e to ki tau tori ki mo ni ka ki historia to ngani o pe na ki kamata pe ki fare ia I he fetu na ko sia ini ai tau pe ko ba hala ko hala lai fone ya mo hala Kausela Road. Kausela. Ia i metu poulahi, o tēne mahala bindia. Ko ia uko ko sia ine. Ko ia laki tua e popula, na ia e ka buke whata mai, na mau e tohi ka hawanu hiwa taha e tamu Pesel Thompson, asia nofe ka popula. Aina ia i pe ka ukimu sia whata mai te koe. Kana keke fulahi. Kana keke fulahi. Right. Pea o mai ke tai whakafutupu, na ia i tonu e toa taha mahakia, na i toki si pe kia pe he wā tahiwa, na e whakahui ai ki whare, o keitu upe ki whare kwa ke au. Aga tai whafitu e na whakatu taha koni kia. Ni matu de ben ta mai ka ton ne ka te to ke tu ba ha ni ta na fari pure anga motu o tu upe I ha ka sel road te mo e ka le ka faka ha ki ai ha tu bo ai ai ke ma ma to pure anga ka to pro ka ko ya pe we ko si ai ne tu ai go si ai ne ka pure anga ko I be ko si ai ne te ko ya pe ke ki mu tu ai ko ai apinga o pure anga ai go ministry of work ne tu ya te Pati kiki mo kilongo. Ato ki hau kilongo. Kage na tu ai ka si ka bisa fata mai na ki faria ia tena no mai ki matatoa. Ia ki ka pu fata mai tu kwa. Na hiki nei fe tu wei tongo, me hanga haka fe hanga tongo ko alu bona ki me he loto ha pai. Ai alu fe hala goya alu bitu ki riku. Ai me hanga fe ko ngoi wei tongo ki he me ko soka. Na dai me hiki me ko pu fata mai tu kwa. Pea hikiri ho to tai fa balu na usmai ho to tai fa balu fare pu fa tamai pe ko tai ma fitu balu na to kilanga ki wa fare tamai I fare ma bayola ai na kilanga fo fare bayola no wa ko ni tai fita ka to kilanga ai wa fare tamai fare motu ai mo lo ki ai tai fitu balu to ko fare ko ni tai ni langa tai I wa fe mani koi ai o kai ko ma pa pulo ka tu fo ko ai mo me ni Fere ka toke tā, ne toke tā I loa te ingone na tonga I mei te mito tori ka toke tā ka tui whonua. E nai toke tā ko Dr. Pritchett ka mui peau, ka mari pea tā ka toke tā tungan toka ka mea ta mui peau. Nei toka ngai mai te mila. Ka specialist ia I New Zealand, ka I ngā aue pea. Ka psychiatrist, specialist. Pea, ne ka toke tā kehe na te ngā aue maa koni ka toke tā maraka iake.
kita situ pekia tu lutui na tu ki na ngana te wa ko ni ka betul kata Paula asal ko ya na tu ki fetongi me malo na pekia Paula asal existen tu ki fetongi mo tua i kahi wa hiwa noa masa me wa noa si malo ai pe fetongi ya pa o pure o ke ama ye ko mali aya ko historia ya api ko ni me afro mama lahi pe ni he go si ilo pe ya ko algo ni ko ke lahi no fokolo ne ilo be me ko ni Britania ko lahi ni por fa kama e fulu ya lahi me mutau na kita ayo ki ho bo ya kata ki pe toketa ko mention ko na ko lahi ni ko no fokolo aya ko uhinga ko lahi ni ko ai o mai ko kakai ki he kolo ko lahi ni ya pal faka atamai kaya tu ko tani mama ni ilo pe me ko ni e fa to tanga to i Maltek han Britania kama to ko me bui ko revolution fa industrial mo fa ngo na hikire ka kai me no fo uta o no fo kolo na se pe no fo kolo ka te lahi anga e panization ai tanga no fo kolo ha u e por pare malahi au pito fa social ka wa ta na ki ka mo me ka ko e mo ngai por pare fa atamai ke e la vi ta tu ko no fo lo ia ko pa mata very toxic ma ko reto kon na mo ia ko no fo ko uta me mea ta be ko fa tonga ma uta ge mea pa sai va me ni no ge fitu ko ia ko lo ia toxic e bi mo ia ko ni ute hu mai fa to ko na to e toxic yang ko pe hange pe fo kia ko e tau pe ko kolope ko siri o ko ha me fa kala ko to ape o ku hange pe ko ya ko mea e toketa o ke whakamahino mai ko lahi angi ko o area ko ki he loto kolo ta pe ko loto nu alofa ko tatala no ai ni tonga ko ne to lahi angi ngahi business ko mo ngahi whakalaka ko loto nu alofa ko to increase alwai pe ai tokolahi ko ia o kakai wesia whakaatama pe te kau pe teknologia kia koi ko vave pe teknologia ko hole ta ta mai ke tuturi ke vave mo ya o vave faina o vave ai pe ke te lava ta o fita ko puke au wufu ta ni me ngai me ma ke fra vave ko fe ma ke fra vave o fe ka me fra sino la he ma mafu pa ta lava suka ta to malu ngai me ka do bu ma ke fra vave ko ma ke sin mai kai tai me tal be al ko un pu fa ta mai al fa ta pe ya mo pu fa ta mai time for ni ko te ilo ipe o ku te mahaki mafu hangi ko uesia te whakakau e kake na au vare pe ku te whakafukwaha te fu o vare kai o uesia mali e lahi mali e au pito ka guringi le mai ki fatotolo na fai pe purang Amerika te fite ta fa psikologia na na usi ilo ipe na tori ta o fu ko hiri una fu ko wanoa tolu noa e ahake mahaki ko ni ko mahaki loto ta mia loto mafasia au tau ko depression ko mahaki kavenga la hitaha ia i mama ni ko to o laka nge no kavenga on ngen ke pede no disease i mahaki mafu mo suka mo to marunga mo kansa ke ko me ka to ta to bi depression ka ha mahaki fakasino e depression ko to ta ia koi pena te fai fa to la to ngani i wono ta fitu ne to hiwangia ma fai ma tapun e se foke fitu fa po intolo a population of Tongani is one of Tahano. Uno fui kota pun. Ai mau que saber ko ni fala anga bito ko me francês ai na collaborate ai ko tapi jo o ilo ai ko pesete wanoa o ka kai ta hawal ko tapi o lunga Tongani o puku fa tamai. Ai me mea o to ko waman. Wow. Porque lahi ta he puku ya ko depression. Porque maha piloto ta mia piloto mafasi. Loto mafasi. Ko ta u depression. Ko ki ka ki pega o ki tu ustala noa hange ko mea toketa o ku ke hanga o tala mai ko pesete wa noa ko ta utahaval ki o lunga ka i anga ko e ku whakakau atu mo taimi na te kei pehe haki ai ta te nofo pe kita he bao i he feitu uta ko taimini o
o hangi kia te au koe hānei ai whakakaukau ke o mai e toke tā. O ku nofo ai e lahi taha koe o e loto tao mia, pia mo e loto mawhasia, o ka mata me hongo furu tupu. Koe hānei e toke tā ai uhinga ko base pehe ai pe ai loto tao mia ia i he tau motua, koe taha walu ki he au ke motua. Lahi tā koe ngai palapare mene ma uia ko palapare mene loto i family. Ai ko maweweo koe loto i family, ngai uhinga ke. Koe wā whakai nofo pēia mea ko ia, o i loto i family, mo ne wā ki tu ai ka kai koe, po ai whakitau taha walu tahi wā ka mata ke kukupo ke au mari whanau me ngai mea ke. Hoko ne wai ai se paki, i waha a koe o i mātua, ka me whanau. Ai o hāre wai i he tau nakita. E ko lahi taha tau nakita ai, he tau pehe i late teen, tau pehe pe tau tahi taha o lere ai, o au pehe ki he early 30s, tau wai o tō mua tō taha mea koe. Whai waha a koe ia, o aro mune tāna kita ki ono. O tāna kita he tau pehe ka pare tau aro ke tau e meme te au kohiripe. Nea lahi pehe ka kai mātu au. O hifo tāna kita ki laro, ki yanga he ka kai uto i eki ane. Nga ki ilo tongane mea koe. Whai tau e kere koti a kau polisi. Tau no, mai mene, o mai miki mua taiwo, whitu mo furo a mai ao. Ai ko tahai e ngahi mahaki ulawa ke mehe palapare ma whaatama. Ai a koe mahaki o e whakawawe wawe o kulawa peke ue sia i pia moe atamai. Pia moe loto tao mia. Hoko atu koe toke tāki he. Koe pakoe, uika whoko e, kai mok o mai e koe hataha koe ki heni. Ko tui pia mawinga koe raka matala koe. Aupita. Introduction be ke tu koe me whatamai. Koe whare koe ni, o mau whai ka atoa, o mea katoa whai koe atamai heni. Ka tō lahi taha peke mea koe safety, me koe how a public, koe safety, ai toko taha koe ia. Ko haa koe toko taha koe kuke. Ko pau ke na panga maari, ai fua tau o ene tau ataina, pe wharu tāmaki ene tō ngā kia te ia, ke tāna kita, pe ki hakakai ke. Pe whaka te whito le wai he kakai, e nau o mai toko taha koe ki heni. O ku tapu abito he lao, ke māma tolo o mai hataha. Tapu abito he lao. O ki kai a halao ia, ke mo au a koe pia moho o kau ngā we, o puke mai hata. Koe family tau tonu, pia moe community, moe kakai a oe feitu koe ia, ke nauhanga o oma. Māri. Ai koe parupare mana e hoko i tua, ne kai ke hoko i heni. Koe. Ui wa whai kai ni heko na whamatala na tōria, ne kai po o kau sa kai tu mamani. Ko tukunga o tupa pwhatamai kono wha u wharipeheni. Ka pane ke wha wharipeheni, ne ki hoka tu pwhatamai. Koe kahi lau tu extreme, ki he loi. I kai, o hinga nei whae me koe ni koe hoko e parupare mai, i he society, wha o parupare mai pia wha o reo i whare koe. O aweng matolo ako koe ngā koe hoko. Koe ia, ke toka ngai. Toka ngai mune kai, sa. Koe te mo mai ata haia, ki ngā mawhai o mautō. Tu ke he kapai te whakamawhai e whakamau ang. Ka koe fui taranoa loa ai. Koe ia. O mawhai te whitu me turi e kakai. Ka koe lao, wewe mau lao. Koe lao koe ni koe lao whika walu i waf mātaha. Ka tō ririu mau pe. Aia koe lao koe ni, o kune whakamawhai iai kakai pe ua i tua a. Ke na o mai ke tahapu whatamai. Whakamalo hi. Koe ofisa kolo, boia boe mea. Kau polisi. Ka atea kau polisi. Tapi pakai whakatuunga. Kau polisi ofisa, ofisa kolo. Ngofua ke na o mai hataha, i halaunga hakakai. O whika ake maha toko taha. Na ngari to o kehe ene to o pe iyo. Pea mo ena ngari whakaukau pa o nau pehe pufa tamai. Pea o nau pehe o wharu tāmaki a teia pe ki hakakai ke. Kai mea ngofua e koe ke mai whakalaa ke na kori. Mari. O tapu apito e ke mau pehe ko ilo hataha e society pufa tamai pe lua rope i kolo ke sai pehe ke mato o mai tapu apito e. Neo te ke mai whamaki. E te o mai pehe o no la ngai mai. Ai o ke o mai no ia ka ko ka kai pe. Mari a pito anga ko ia ho whakamahino. Ho wiki mo tau kainga. Ko toke tā mapa puloka pea mohono whakamahino atu. O ku koe uhinga whuki kulahi e ngahi lau lea. I he mitia whakasosiare. Pea moe nau ngahi whakakaukau moe anga pia e nau sio ia teki nau tō. Kau kumau i hene li tō matunga pea mo toke tā mapa puloka ke whakamahino ke tonga hono kotoa. Ka pau o ki ai hatahaia o ku wesia pehe ka ku ikai kene whakatupu eia hapalo parema pe tene whakawesia nofo koia ai kolo. O sai peia. E nofo peia. Hei kai o kai kia halau ia i tongani pea mo ho tau whonua ke alato e toke tā o puke mai ki nau tolu ko ngā o ki nau palo parema whakaata mai.
O koe ia, hange pe koe whakalawelawe koe ato ke tā, koe polisi, pe koe ofisa kolo, pe koha family ofi o kunau ilo i papau, o ku uesia, o ku i he tuunga whakatu tama. Pea e o mai le ia, ki he au finima, ki he malu ko ia, o i waa whakalelei ata mai, pea mo top tā puoka. Kai te tau hoko atu, he koe ngahi makatu unga ini, te tau lue mamari e pe e toke tā, ke ngahi makatu unga, ke mahu inga mari e ki he kakai o tonga, ai ngahi makatu unga koe, ai uhinga o mai ai hataha, o whai hono tokoni. Pea moe ngahi whaunga ngā ue o puke whakahoko, lava ke puke toko taha koe, ki hange pe ko whakalawe, koe safety, koe raki pe koe safety a toko taha koe. Ke oa nā au hatu unga o tauna kita iai pe. Pe ne toi wesi atu pea moe toko taha hoko mai, pea moe kau ngā ana. Kata hoko tawa ia me he safety koe a toko taha pe koe, o kuesi ia, pea moe kolo ki he ta makatu unga hono. Koe. Tau mehera ko o mai toko taha koe. Koe. Uta hot buka la, o maure koe, mau pe, te koe tu koe, a warisi koe o whakasetistika. Me mei tau pehe o ku hango niko tuki mea ko sina, koe lao ngana toko taha ono ai hako. Ai o mai i mahina ko osi. Kai mahina atu, siulai, taha ono o mai, aia, koe toko hongo furi ai koe o mai pe he kakai, koe toko ono ko mahi ka polisi. Koe amarisi pehe pe. Whaki toko lahi mau pe hono o mai koe kakai, koe pete mnihi 50-50. Koe ngā kamahe polisi, koe ngā whaki kamahe kau pito ia. Koe wata mnihi ilo ia, ma te tai toka taha koe ki whakatoka lai ki ai. Koe. Koe kai koe mahi kakai, wai na toka ma kehi ia. Koe. Pe au pete mnihi uku ke family ia, roto whakanihi ke o mai na taha mahaki, roto whakanihi ke tuku peitu. O mai whaka maari henu pa whikau ke na tala noa pehe. Ka pai aro o toi parapare mang, e hui rewa tribunal pa petaha. Ka mo te whoki pe, ka tribunal e hui rewa ia pa koe, aha koe taha te o mai rewa. Tribunal a koe whai emergency. Ke nau mai o hako, o whakapau pa koe to tolu ke o mai, to tolu ke o mai pe ka. Sai ko hai ka tribunal. Aia koe principal magistrate ia, aia koe puri whakamāui, koe saris mafi, pa toka taha kehe matiki mautolu ko toka taha pentu nuwafe, pe toka taha me community ko whaiwhekau toka taha wheki mafi. Kakaia ko una hanga pure, kono moni ko kakaia una pure na turia ngā ue mei ko ngā ue whakaaha uotu ko ni whakatau ke human right, to tono e taha mahaki, moanga koe me usio mai society ki. E tau pe, umahu inga pito ke kai koe ki nau ilo i mea koni. O pure i mautolu ia e he tribunal. Mental Health Review Tribunal, pe kui whakatonga koe whakataha anga pure wakai whareri atamai. Whakataha anga pure wakai whareri atamai. Sea saris mafi, koe principal magistrate, te taha kehe mati mautolu koe taha pento nuwafe, pa toko taha koe whafonga ia kakai pe community ko whaiwhekau a wheke mafi, toke taha wheke mafi. Aia una te hangarewa na tauria o talamai o toko taha kona o totonu ke committee he. O totonu ke o mai o titeini he. Totonu ke o mai o whaitoa he. Ko tō tika mai me tempo fihi pe e koe papare. Koe. Aia ko toko taha tope o mai ki heni. Pea ape ka kai o voluntary o ha. Ko pau ke ave hui ko tope, whai hopo ko ni hui ko tope. Nego ke voluntary, ko pau ke awa toa e lise himoa e kai ko iai. Ha e huena na o mai iai, i e tribunal i he hui ko tope. Ha ko ni o whai tribunal ko pong, to te te tahini, e lise ko ia, kai ko ia ko mai. Pea mo whakaloloa haka kai to tonu ke heni pe. Aia koe kaha mau mawhai ia, mau tōu mau whakawhai tō ope, ke mau puke haka kai ia. Ko pau ke whakalau ko tō ope ia, e tribunal. Ko tribunal o, koe whare hopo ope. Ka gui ma kehe pe, ngahi ko mea koe gui ka topi mamani, e tau vita ngai whanua whakomini weli, ko Mental Health Review Tribunal, MHRT. Aia, ko lafo lene mai lao ko ini wāne mātōru. Ko lao ko ini, ko lao ni una pangapanga maari, koe mai ngahi, whakahatala whakahaha koe, e kai pura whakatataha. United Nations e tikrea koe human right. Koe mamai lai. Koe hinga mātunga lai la koe. Tau te tonu ke te ririu, tau tai. Koe. Hinga la, o whai ko toe ma upuni ke la koe. Peka mata ke pembe ula koe ni. O ki ai whoki nea moe hae kaha mahaki pe puke lahi pe whewhe, o kune kei mau pe ai mawhai koe mea kui ke malama whakaharo. Aia koe informed consent. Hake koe ni. Ka pāu mau pehe koe ke whai to. Ko pau ke ma e ki te hana mahaki pe loto ki ai. Ka pau ke loto ki ai. E malawa pe ke ma whai tō whakamālohi, ka pau whumatu aki whakatū tāma. O whanatau ke tūnu me koe tribunal. Ka pau reu loto i kai pe,
Kapa mau pehe de lava ka fala to pe kai u tengo fu pe que te fa fo pe que tribunal ke lava talamange pe talange ko pa pe que fai to para malo e ko inga o que ma o ko ai ma fai fa halo to o que fu puke ko que pe que sa poesia que sia pa tamai o fa lava to me ko ya ko to fa to lima to lono to fit o la que faria tamai o gere o to me ko ya ka ko pa ke ma fa ha ke pa mo penge o kia ia nahi wesia ma ke he whai to o. Ai wha tu waki ia ma mania a mautole me koe. Ka ka wesia koe ai o, stenge pehe ia e wesia to taha to ape. Ka ka to ape whai to oi puri anu, ai kuke saiki whe. Oe ka he wesia mea koe. O kuia. O kuia. Ka kone to ape ne ku puri anu mea koe. Ka koe pe to tonu ia to taha to ape ke. Pese te hiwa ngo fulu ia ka kai koe he ni involuntary. Koe na lotu ki o mai. Ka koe o mai whakamaro hia koe nau whakatu tamaki. Ka kai po na ilo. Nike ma kai koe. Kauki tusi talanoa toke tā i hawani koe uhinga koe ho whakatalanoa koe ki he taimi koe mo oange koe whaito'o. Ko hono toko ni i whokia ki ngau tōu. Pea i he ta osi haueni mei he makatu unga kulawa ke o mai ai hataha ki he ni. Pea i he nau i he ni oku whia mau whokoe ke whai e whaito'o he kulahe lau lea ai. O pe he ke oai o mai ki he ni he o mai a he mea kehe. Mohanga mutolo o ange ai fai to o ia o kai ke o uesia ia o to uesia ania koe mea koe o ko fie fehu i e au ia koe hangi kona ko pehe o paupe ke whakahaloto ke eke ki ai e paupe ke wakai ki ai pe kune loto pe ka paupe he tribunal ia ke fai to o whakamalohi o fu fie mao ke toi hanga peo ki whakamaala i he kulahi ki laulea ia meitu i he pehe koe o ngahi laulea ku wha wesia i moe atamai ai kakai wesia i moe mau ia kakai ta koe koe whaunga ia o mai he fie mau ke toko nii ke oa e wesia i e community pe moe kupu koe family ke toi hanga peo toi whakamaala ai fui tawhaaki koe hono o mai ai toko taha koe o kupu ke whaka atamai pau be ke whakaha honolo, pe koe whakaha loto. Ka pau o ku aluia o au ke tribunal o ku whakamalohi le vai. Ke whai to'o, ke oku ne fie mao e whai to'o, ka ki aia o kui kai ke ne fie mao ia. Ke hanga pe e mapa o toi ki whakamahino ange ia ke mea e tonga hono kotoa. Ke oa te tau toe wesia mai ai pe mo ngai sio ia meitu ke oa o atu ia ko i ngahe e toe whai to'o mai ia me whare mahaki. O toi lahi ani ai palo pahenga. Ke toi ki hanga peo whakamala. Mako e konga ua mea koe ni, raki laa wako pehe pane asi pehe henga i anu pehe. Na e mai he uhinga ke he toko o pehe puke, e whaito e mea ke. Aiko nau pehe, na e mai pehe kuhiko ne ngao ake methamphetamine, toko marijuana, o ki wesia e whakaukau, pea o mai o whaito, e puke whakatamai. Koe uhinga mea koe ni, koe puke whakatamai koe hapea ke whakainua kuku asi mai, hange koe ni. Koe te kota o lahi kake marijuana, pa koe hukomu methamphetamine. E hau e whanongo i ke here. E ko i ka here o pehe. O ta tau to whimu ka muku whatamai koe ni kai ki ala ke mea koe. Na kai ke nau ngau ake mea koe. E hau e o sio i ke he mea koe tau situ ki ai. E hau e o hu ue to kua whaika kai e mea ki ai. Pa wā pio kai koe ai a tāmata. Neu nau ngaki drugs. Pa kan moni ka to o pe drugs ia. Most of them tena whakutoria sai. Nomo. Ka koe whai taimi loa ai. E wisi e nau tore koe. E ko pake mau whai to o e mau to. Ai ko neo mega mau tolu. Ke whai mo to e ngahi experience ko unau mau. Ai koe nau ngahi whai. Sio ngahi mea ki tau suru ki ai. Maho ko whanu ke here. O koe ngahi mare ni ke kata ki unga whakawhare tu kongwa toko taima kwa sio mi olu. Toko hu lalo whare. Ai kau mefi feta mi. Unau e paranoia. Ngahi au pito ia. Wai mau tamsi entahina le ia me kolo taha ko turi tamasi. Kene ke tamsi te he. Uhina hau e whakasio. Ngahi nga paparema ko me ano vai ko tangi me la mea me ka toko. Ka ngahi au pito ke spe. Ka me be fai mamani. Ko pake mau huko mau to fai mo puri me ko ya. Pero que abre vai sa sin ami, ma vai mau to ke fai de rehabilitation. E odi na te foki o ala ke me ko ya. Ai ko be mau i ta u ko pake o ane fai to. Ko pa. Pa. Ka fai foki ya. Ke fai tam to i kai. Ka me foki na wa holo na to i ta pake fai. Ko ke ko hu e ni pake ma nga fashion na ni ma mo me ka fai. O puke ka lava ke te ya na. Ka yo na ke fai ke fai. Ko pake fai ni ma ki mu me ka to. Tapi boleh mau sakit kalau kita asal ini. Kau pakai apa? Daging mau aku makan lokal mana ada tu. Koi. Handcuff.
Hen ka pi mu fa por pito ito ka posi. Pero hene ka posi ka mata hu me ka. Hek malawa ke mau fai ai tutuni ko ya to ke ta. To ai to no a ta. Ka fai fa wa ve ku na ko tunga fa Ko tunga fa ka tu ta ma ki ko o iya. Ba ke fai na ko ya. Ko me ke fai ko mama. Po pa ke to ko to me ko ya ro le ka ro. Ya no u form pa ke fa ha me ka tia ko pa ke ngau to ko ono mo ko ke ta ja ni ko au. Ko ka on ko lo po ko ya fai ka pa ke fa ha me ka tia. Pa ke hu ko ta ko ya. Fa ma ro. Ka pa ke fa ha re ko ko no. Ka pa kai la ko fu se ko no ka pe ko ya. Fa me ko ya. Pa ke the human right, pa ke tala de wa inform sa ma ki form. Pero o mai pe tu ne ko ke tu ko fa ta be ke me o la fu sa. Pero ko ko to pino e ngo fu ka asio kia. Ka pe ko fu sai nei ke sio. Ma digo tengo o mai ta sai ne ma to le fa ngai na pre a pango no to ma pe. Ka su ko mu ri pe ko ya. Te i ka te ke sai. Ka o ko ya ke te sai te ma ne na sio ke to pino. Ayo ko pa pe ko na human right mo na no me go exercise ni me ko ya o ia ma pe. E tai mo to. Mahino au pito. Mahino au pito ki he anga ko ia e ku wakai o ku kai ia me ai ko pe he hange ko ngahi lau lea ko foi ala pe fai to o mai ta ko fai to he ko hange pe ko ia ko mo me mai ko ia ki he a fra ma ala ko ia ai to ke ta i he hoa ko ni me va fra le ata mai o ku ha pe o mai pe pa ko fai to o ku ai pe ngahi fo nga pau pe ke fo wai pe a ko fai to ko pau ke o ange ke to ta ko ia maka tu unga me tu unga ko ku ia ka pau o fu fa tu ta makia o i hoto whakapo ko haia e toi tari, te ria na toi na hoko ha mea ki ai, pe teni toi wesia e ia community, pe koe kau ngā we. Koe ngahi whamala ala, mei he waa whakalelei ata mai i he hoa koe ni pia motota mapapuloka, pe i he taina tau, hange pe koe na kuke whakalawe mai o whekau aki koe moe whaahinga koe ko wesia, he lahi koho no ngau aki koe o marijuana pe tau pepe ai trucks. O aina ko ke o mai, ka o mai, o makatunga me he tuunga ko ia. O i he tuunga whakatu tāmaki pakapau, o pehehe e kau toki tā, o ku saibe, e lava rewa ke take time, i hono whaito o, e pau ke whakahaki ai. Ka kou tui au ia, e toki tā, ka o koe tō tahapi pau ke o mai. E lue pehe kau hala, lue pehe mi heni ki hoi, o kau kai ke hanga ue sia hana. A koe o mai koe i he tuunga o ku fie mau ke o ange ha whai to'o ki ai koe taimi au tuku mai ke malu koe ia koe waa whakarele ata mai. O hange pe koe a koe ngahi whama ala e ngahi whaunga e pau ke whowai. Ka kua pau pe ke whakahaki ai he koe pe ene to. Ui, wento to. I taimi ko toa pe. I he taimi ko toa pe. Maari e lai. Maari e pe i he hoa koe ni toi ki tātara noa mai pe koe ngake toi maala angi pe mahino angi ki he kakai, pe kahili pe whehapang ki whakailonga, e lava ke awea aki he kakai hata, ko ne kamata ke ne uesia whakaatamai ka koe ke whakatokanga. Na ko uesia whakaatamai au ia whakahinga sio, ka kukai ke lawe ia e he tokolahi. Mahan sini ka koe ke tata whokmi mahana e mene te ke kari anai. Koe. Ko koe me whehu ipe. Ai au pehe, ne o mai ia mea ke, pia whaitoa ke mea ke. Koe tari kai i kai, ina tari kai nei ki ai. Kau pehe ni. Koe tari ngau nau sai ai, whakana drugs. Koe mau amanaki, koe usi ngau nau sai au pita. Ka wai whahinga ia, ne kai nau puke pehe nau tō, kana kamata drugs. Pia whaitoa koe mau tō lia o sai. Koe na tō mua whaitoa oio, te puke pehe nau tō. Ai ai mahino le waia, ko mau ki nau tō lia mahaki. Koe na tūle mamani ko ni tau tūle ko fua ko tope ki tau pui whatamai, e ngahi pui whatamai ki eke. Ka iha whare hange ko ini, o kia e ngahi alanga mahaki la lahi ke tōru. Ka hui pe ni ka psychotic spectrum e whaparangi, e tau pehe ko i alunga ni koe, ui koe amanga fua. Ui ka amanga fua, koe amanga la lahi major. Aia koe major psychotic disorders, koe amanga fua, ai ko tawa ko sio ngahi mea o ki tau sio ki ai, na ulang kia nai. Hu to ko para na mama ni kita mate iki. Ke jago kita ko enten na to la e koneki ki mahina mo na fitu mi ka to fitu ta ki ai. Fakata han ta mo president Biden mo ai ko. Wa ngai na pe. Na fu me yo to to ka bi ka mo oni ai.
ko le ngoro pe ko anga fuwa ai wa lost contact with reality aya o tatura mo fo pe tautoria ke tau ma ala mahaku ka ko ha itu pe alu toto o tau ngahi kui imu atu be ta o taha te tahaman te waman ka mahaku le mama di be we tau toto ko ka te ho ko tau wala ke drugs ke hanga we I hake fo itu la mo fuwa ko ia we ke tau toto be O ku ia tau to. Foka poke iki. Kaya na tula siyo kan ay tani. Ayaw na wala ne ku pe he predisposing factor. Ku hinga yo tau fa he ma ya tau to. Ya tau to le be fa he. He kono hinga ne alu he tau ku me me aku. Ka kwa ke hinga yo tau poke. Tau puke ai. Tau poke. Ka ko tau tu ya la ku truck. Ko ngau aki ko trucks. Ko hanga ya tu ka aki mai ni aki to. O poke kita. Ayaw la ke ma ulo ko fa hinga ko ya ya. Ne ka papi ne ki na wala ki trucks. Ni na poke na do. Ai na be ma fa ito be sa ka ru na to poke. Kalau lain dah pun nak tahu nak telefon benturia dengan trucks. Oh ya. Ini pada omai. Kalau wifi kan ni iyo mau ilo kusia okai kena tear ke trucks. Kalau tu kasi kau nak kipu ke benda tu. Kata ada baik behek tu pun mau fight orang mau tu. San. Kata ni baik kiai. Kono abi ko kakai historia mama ni ko kakai ko abi ke meu asaila. Institution. Mati ko to vetek benir kamata he tolmo fu tu fa no fu. O ai ko be fanki word behen pipiki ngai pada mahal. Ka tu ke fu asylum ni tapi ko fish ke itu be fish na mau ya to tolong ya ni men hai fitu inu sila mo be ngai na ya to tahaf aga fu asylum us betek ni kita ini o fa ki word o pipiki ngai fa fa mahat to ate fo ko ta ni ana na we ta ni ko asylum bi ko institutionalization ko proses ko nga ki ko no ti institute na to ayo mo be abi ka mahaki bawa ke kau vai ke kau trucks ke kau va ko ni eu beni ko mini institution eu vai ka to bi hen ko eu elanga os palanga eu fremat ya no bi fremat ko ada mai ona agora que tu ko fa ta dia de ko veteke E ko veteke atu ya mei hen ka ko va u fu firma o bi ko u me va no fa la ya ne fa la ki mu ka to prison ko do be to ngan ko feitu ke maru ki ai ka kai pu fa da mai os fa la me ko ya o to be ta ko si os fa mo va fa Pela hinga para parema. Aí é torre de famau, ave que prison detention. Pego prison de niu, pego niu do cap, niu fo, pego apa pro. Pego eu. Isso não foi, a liga lá hinga para parema. Alwe ke lani. Ne que ele vai pe tokua pa faga ko que sai, ko ngai fai to. Na hanga ele vai fa totoro e tai mi ko ne que vete que ngai institution. Que vete que kono ko tai mi. Vete ko ne que mau pe fai to fa ta mai e tahi ni mata. I Franci. Kamata foi kau compromise nga ngale kala ketio. Kata marketi ma mani tai ni mau. Mahana tiga mai to ngani tai ni mafa ni meni. Ko ulaki antipsychotic ya. Maha ke ko ko foi ya kau ke avanga fua ke psychosis, antipsychotic. Pena tu aqui aga foi kau ko ki muy mai. Ka ko ki mo fu ko tai ni mata. Ne tiga foi kau pe mama. Na to ola he to pe si ga kai po da mai na upoke, pena na wala ke trucks mo ya. Na mai ko tuku ka ifane ko ya ne albe ta india mo na ko ya te ko ya bena pero que ira ta india ko maha ko ni ifo psychotic spectrum aya ko ka ava fuai ava motu ai ko schizophrenia ai ya meta ava familiaridade ko bipolar affective disorder sia mo ava tu waha aya i schizophrenia ava motu ava familiaridade wo ba ava tu fio ko no ko schizoaffective disorder schizoaffective aya Ulo ita dia kapag kata abang abutu. Tau tahu tu ni ko neiro. Ayo ko tangat. Kau kamu tapuke dia tak tahafa kita ni. Ko prognosis. Pode malam ko tala ay natula ay ola puke ko tahu ya o ko gitu. Enel fai to na ilo poko ko mahakia. Ilo ma ilo kapag uslava mahina yon ni puke. Kapag ni ke malaba identify hame na ko si me ya. Mo ilo ko schizophrenia. Ko prognosis very poor. Kone aro na nego be fai to albe ne lahi na mo ne kobian Te ko. kobian ka glau to ne ta of albe lahi na mo ne kobian ya te mi wa na fu sage ai da be ya be kite tamat kite ya ne be sage puke tai no ai fe to ke holo be ka kone aro na ko aro la hangi wa kita ma lava from 7 ni kita ma to dai ni ke be la vai family ne lava from 7 na tu la ko ma albe tu aqui glebe tu le faito kana si ilo be me ko yaki mu e dai mi kamata u faito o mama
Ai ko pa lau ko nei pe lau pe he ki mu ama man. Ko ko ka ma ja fai to ikai. Ka ma ja fai to. Nei pe he pe ala ma ku ya. Pe ki be to ya. Kai ki mu ai hange ko whakalave nei toki mau e whai to ki he wharelei ata mai i he tahi wani mata. Kai ki mu ai nei kovi angi. Ko ngā tikai ke mau ha whai to. Ka ku tau tai maari he taimi ko mau e whai to. Pea ke pea lava. Pea lava ngai whai to ke. Ki he hange koe ngahi awanga koe ngaki he. Koe awanga motua mo lava peo o hange ai whai to whe unga. Ki hange koe whakautua koe awanga motua. Pe koe awanga whe malere aki. Koe tu koe e tui whio. Hange kia te au koe ne tui whio koe e whe malere aki pa moe motua ia. Hange kia te au ia ki tala noa he tui whio. Whihi a toi pe mo whakau koe au. Pe oku toi kovi hange pe koe awanga pe ia o ku kakefu. Whakatupu palo palema. Ka koe ne tui whio ia ana. Koe whio koe e motua mo whe malere aki o aloi ke kovi au pito. Iyo, mi me pe he injury. Ka waka motua mi me to e koe wisi ala na kau kau. Ko na ko thought so this. Ang lang whanau ke ere. Siu ngai me ko so kia. Tala e ko tu ia. Ka waka tu ia ka pe tu ito kan. Koe. Tala ko na mai ko na ko tamu na me ko tu ia ko tu po ko ka tapu ko tu po no ko. Kio, ko tu po no ko tu po ni mai ko tu po hai. Aya mo oni ka na to, ko ke mo oni ka ta to. Koe. No foi fica pouco ia ava ka motu. Awanga motua. Se ava fe me lagi hai ta ko ia ora de tal mo uia. Tal wa no ngeia. Ka por ta hai maman e tau laka ta mo he oro me to be ikla ke. E ta mo ko ta me pot ko de mana tu na to atu me agoi. Ilu mo na me alo ni ilu na to atu bito. Aya ko ne mu. Ko yo mo ko ni ia ko ta fe me lagi ia. Porque awanga tui fio le ko ngai tui fio na fa ilonga ko awanga motua, mo awanga familia ki ilo. Ka wa ilo tani mi mahembe motua tani mi ko nga ko ta ni to mo futu pe ngawe. E ai ta mai na tu pe awanga motu. Ka al poko de la hange ko awre awanga tui fio. Ye no ka ngai fa to na tu la pe ba. Pe ko ta ma na kamata awanga familia, ka al me fulahi awanga tui fio. Una tu pe ula pe ke liliu na. Liu. Muito longitudinal cause e mahagia. Whaka e natula bit nang to, kai kane fufi kau ake ana mo faito. Mari api. Ngai me ke ile ka kai. Aya e hoka e pe ka kai ko ta pe ne o tu ke me faito o ia ko ke la vai asa. Aya ko tai me ko fai ko se hala ki ko ai ma. Ko ia. Hange pe ko ba he pa o ko mama mai. O mai ko e awanga motua. Ko e alu hake pe ko ia o kulava pe ai o alu hake ia o mafuria o awanga tuifi. Ko tai mea hoi mo tau kainga. Mo mea mai ke tau kau whataha. Pea mo toke tau mapa puloka. Lava ke tau mau tatau. Pea mi he tau ilo i tatau. He kailewa ke toi ai hangahi longoa mi he tawhaki. I he mau ku te whakakau. Ta koe o atua koe awanga motua huhu maia i he whaito. Ka ta koe alu pe koe tupu koe e toko taha ko ia. Mo alu koe ai palapare ma whakaata mai o mafuria o ne mau e ai awanga taha. Maari lai. Aya na hoko pe ki mu. Hoko pe ki mu. Te kai ke nga ke faito whakaata mai ko e psychotic e te mani mata. Koe. Maman ka to. Maari au pito toke tāpea i he tainga tau. Ko unu mai ene tā polo kalama a taua. Ke tā mai ene i he konga whakaosia ke mahino i ngahi whaitoo. O mai, hono o mai ki nau tolu ki he malumalu o e waa whakalelei ata mai. Pea mohono anga hono tauhio ki nau tolu. Mo e oange ai whaitoo e lava ke toko nia ki nau tolu. Pea me iai ku tā unu mai ene ki he ngahi whaitoo ko ia o ku lava ke oanga. Kia ki nau tolu. Pea hange pe koe koe whakatala noa koe ia toke tā mapapuloka. Koe mea kotoa pe whaubehela. Koe. O kui kai ke nau alato puke mai. Koe whahinga pe e ua koe polisi. Pea moe ofisa kolo. Pea moha toko taha tonu. Oe whamiri tonu toko taha koe ia. Tene lau ngai ke. Koe. Kau ngai pe whaire tako taha kaunga. Taha kaunga. Hange koe ni ko hamahen. Kaunga api. Ko hato ke ta, ko hanes, fo fika ot mo to ta ko ya. O ka wi ta ka nga, tin la nga me ko ta. Ta ka nga. Koe anga ia ai hau koe ngahi makatu unga, hono o mai ai, hono fie mau ka tokoni ke whakalelei, pea mo tokoni hataha o koe sia pe palpare ma whakaata mai. Toi tā mapapuloka, o kou tai maari e ngahi vahe vahe ko ke o mai.
Toi ai moha mea o ke fie to e whaka maala. O tuipe ko tau sihanga e taua o whaka maala atu ki he tonga hono kotoa ai kuai mo ngahi lau lea. He, makatu unga i he whai to o. He, o mohanga wha oange whai to o hala ki he maha ki pe koe tō taha ko kuesia o kua hiri ko kai ko ha whai to o ke oanga nau to. He, ko tuipe ko tau si whaka maala mai ngahi step ko ia mo ngahi makatu unga taha uen ki ta konga whaka osi. Toi ki i tala noa whama opo mai pe e ta polo kalama ko ia oe houani ki he takau mamata pea mo tonga hono koto. Koe manga me mahanga pia heni ki kapago mahine na whako ia. Ka koe whonga whawhai tō whonga ko ua pia kasi. Ai koe wholo whai akau mo huhu. Wholo whai akau mo huhu. Rā peki ai vai ka kima maha kuto no mai whangi vai. Vai kunga ke sika kai vai ko. Pora parea ma ko mea. Koe wiki a mai mea ko ia. Ka urau pia o tamai pia o whakatau he kakai. Ka makatuunga pia wholo whai akau mo huhu. Ka wai ngai huhu ni i huhu pia o maalohi pia a he tōru. Ka wai huhu ni i o lawa maalohi o mahina wiki whaa. Wai whainga fu hu he tahi ke wha ko tope, e hu he tahi ke ono ko tope. Aia ku takai e mo kona tui tu a whainga au ko ia. Aia o kwa beo he ko ne sai ko taha ko ia ko whai me tuku ai. E wha te fito pe ia i he lau ai mātua, ka kai ko mo fuai, e wha te fito tu ai lau mea kato, mea nga ko puke ko taha ko ia. Mo e mau whakataha ko a mau tō, he panga mau whakataha ko tope, wa kai ko whai akau a mea mo kuha mea. Ai ko review e ko treatment, pa ke whai kato e ngau ko ia. Mo te mi pe me mahati tu kwa to ko fa ta fe mo to ka si ofi wa te ni ku kamata ta mai abi ta mai to kamata pe mo ni o pe he o mo bi ko truck holiday ko ke pe he ke mo ho pe to ta pe ora fe ngai mo truck holiday o ku de kamata pu ke mai pe te kamata le la ke pu to te kamata ai a ko pe ko fa si o si la to ko ke ngai fa to ke tawa ta ina be to ta ke tawa ta ina pe ngapa osko me ai hu e ke pu ke be ka ta mai e ke tu wa ai ko fa ta ma ki tu wa fa tu wa nge be ba ta ha te fa tu ta ngapa ulo te ke family pe ai pa mo te e ke family me ko ya e pa fu ko ka kai e no fu ya ka fa be family hu be ya ka la wa ki mo fita wa ngai me pe e ku ko ya mo fa mo protective to ta ha ya ke mai ne ko sai fo ne fa nga ka pa ke fa ta wa ki mo me ko te fa nga ya itu ya ta dia mo kuini ko ba ngwe la wa ka kai ko ai ka ma nga foke ta foke ngai me ku ka ma man ko finga ke fai to ka la wa no mala nga o protective ke te ki na to nga ina to kama te na to nga ina to ke mo na to kon ke to nga sa sai to kon ke ta mu la ya ma man ko ke fai to o pa mali lai mali e pe to e mahino ange nga ko ia whakatala noa ko i he fia fini pe o mai ai pe tau whakakau o a upe e whakatala noa ko ia tokta ploka ke toko taha ko ia o ko wesia whakaata mai e o ku fie mau ke o ange whai to o pe o ku mei ai i he naanga ko e nau mui i ka pau o fie mau ke huhu i he wike ko toa fo i mahina e taha wike e wha ko ia huhu o ku iai hono uhinga ko ngā kai lawa hange pe koe whakatala noa ko ia a toke tāpulo ka kai lawa ke ne tokoni ke ne tokanga ia pe a tokoni he nofo e society he ka pau e mise whai to o pe ta ofi pe kai ke oange taimi to tonu palpale malai ko e to ta famole pe to ya me amakehe me he ta whakatala noa ko i he houani te ke fie oange pe ko hao to e ki ako naki tanumaki ki he tonga hono kotoa ai tuunga ko ia o e alu ke lahiangi ai hako tupu e whanua o kuesia ke tanumaki ka ki nau tolu ke nau whai e ngai whaunga e lawa ke ua au ke tuunga ko mai ki ke ta whakama opo aki a e ta poroka iko mea mai ngā pino malo pito ki he matematonga ka ma insulika no whai programa ni ko hako naki ta hape ko pe au ia manga pe ke mea kai funua ko ta au fa mama ni lahi pito pe ni ko tongani pe wisi e mama ni e alu pe fa mai ko me te lahi e wai te ile ta ia na fika ogla na teknologia ana ko i nga uhinga ke e pu fa mai ya ile reje ta fa negative ando check on height la web ta no ya asi le reje asi mai fu ni follow ta fa ta na tu la pe nga teknologia ai ki mama ni o ka wai me pu wisi fa mai e alu ke lahi pea o hiwa peo pea mahinga pito te mai ata mai fifiri pea mahinga pea mahinga ke mo kumi ke mo ni whana mahinga tea ulahe tamai kia wha mole taimi e keimi mo mea kato e whika ke kumi ke mo ni
Ako ilo ngai me unga politika me ko tope kumi ke mo ni ma ko tope internet. Mai no pite ai ma pe ne wa ngai me fa mama ni tan kumi ke mo mama ka paru ti fo no fa la mari ngai me fa lo tu. O ma ngai pe me ko ya ia ka na fa si su e ting ta to. O ka be me mes media mo me ka to. Mo ni ko te fa ni no fa fa ta la no ne ko lo pe ko lo. Ka ku nga ko ke fa to ka ngai mo me. O mo ni o ka ni sai. O kui kai ke sai. Mo ka pa khala ka kai ho ba ne ko. Ko ya, mon lai. Ka ma nga to ka ko nga ko program ko ni ki tau whanongo e mo oni. Kumi mau be, wahana ka aku, tau kumi mau be ke mo oni. O ngā aki, ngā ole rei aki, internet i mo mea koea, ke tau kumi ki he mo oni. Ai ako ki ako naki be. Malo au pito toke tā mapa puloka, pe au putai maari ai li jo mat matonga, ke tau kumi mau pe koe ako naki, mei he toke tā, o kia ene tau kei makehe, ki hono tokanga e kina tolu ko we sia whakai atamai. Kumi mau pe ngawe aonga aki ai interneti pe mo media ke kumi ki he mooni pe e me yai te ke whakalaka i o hange koe wahe ko ia a Dr. Puloka. O kuma whakamalo lahi atu he tau whiau whakataha. E te tau whatawange pe te tau toi i heni pe mo Dr. Puloka aho tatau, taimi tatau i he mei he weekend o whaia. Ki ha toki taimi e mo uai e taimi o Dr. Puloka. Malola he kau whataha pe mo le tio matmatonga, ko ki maua i he whiawhini, Dr. Puloka pe mo MC Lika. Ma ai le tio matmatonga, o whalahi atu ka mo mea.